Hara dihlathi tse nang le jwang bo bolelele tsa Afrika Borwa, ho dula tshukudu e itshepang e bitswang Jabari. Jabari o rata ho bina, mme o dumela hore o na le lentswe le monate ka ho fetisisa naheng. Empa ka bomadimabe, seo ha se nnete. Jabari o batla ho kenela tlhodisano ya selemo le selemo ya talenta. Ka hona o botsa metswalle ya hae e haufi hore na e rata lentswe la hae. Metswalle ya hae ha e batle ho utlwisa maikutlo a hae bohloko. Ka hona kaofela e mo bolella leshano le lenyenyane. E re a le rata, kaofela e tjho jwalo. Leila ke yena fela ya bolellang Jabari nnete. Ha o bitsa monate, ho rialo Leila. O bua nnete. O sehloho, ho rialo Jabari. O halefa haholo mme wa tsamaya. Jabari o etsa qeto ya ho se natse Leila. Letsatsing le hlahlamang, o ema moleng ka dihora tse ngata le diphoofolo tse ding tse batlang ho kena tlhodisanong ya talenta. Ka letsatsi la tlhodisano, Jabari o kena sethaleng mme o qala ho bina. Bohle ba tenwa ke ho bina ha hae hampe. Ba qala ho hweletsa buu. Diphoofolo tse ding le tsona di petsa Jabari wa batho ka ditholwana. Ho bohloko hakakang. Jabari o ikutlwa a tlontlolohile haholo. O mmatha ka potlako ka moo a ka kgonang. Leila o bona se etsahalang a le hole. Mme wa mo latela. O nepile Leila, ho rialo Jabari. Ke bina hampe haholo. Ha ho phoso ho se kgone ho etsa ntho e nngwe hantle, ho rialo Leila. Ha hona motho ya kgonang ho etsa dintho tsohle hantle. Sheba nna, ha ke tsebe ho tantsha hantle. Ke nnete, ha o tsebe ho tantsha hantle. Jabari wa tsheha. Letsatsing leo, Jabari o ithuta hore a ka tshepa Leila hore o bua nnete ka mehla. O boetse o ithuta hore ha hona motho ya kgonang ho etsa dintho tsohle hantle. Ka hona o etsa qeto ya ho tsepamisa maikutlo talenteng e nngwe ya hae, matla a hae. Selemong se latelang, o hapa moputso wa ho ba tshukudu e nyenyane e matla ka ho fetisisa naheng. Le ha ho le jwalo, Jabari o ntse a ikwetlisa ho bina ha le ka shawareng. Mme ha nako e ntse e ya, o ntlafala hanyenyane. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com